الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الله من فضله ويستبشرون ياسين والقرآن الحكيم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم طيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لا تغني عني شفاعة لا أحد لحمزة ومصعب صلاة وسلام لحضرت علي عمر عثمان بي إن شاء الله صلاة وسلام لكربلاء حسين بي لسر حسين بي حسين كربلاء تورن أولياء يا رب العالمين اف سلسلة زنجيرة شهادت تبوان دوام كن حتى روجا ما تاريخا ما يك بيك تاريخ شهادت ناسيب أولياء وعالم ما شيخ بكر لولا بتاريخ ما نزيد دجي شهيد شيبون مجادلة شيبون أن نزيك ما شيخ سعيد خدای تعالی صلاة و سلام من واقع لبيور قال لك شهيد شيبون قال لك حركة إسلامية شيبون واندقاط بقرن قال لي مسلمانا هر دائم حركة إسلامي شهادات شسروك وان رأي لبان دعوة باطل قوان نيرن فقير وفقراء عسكري والربان تينا كشتن اما الدعوة اسلامي قمت نيرن وكا شهيد سلحدين ابي شهيد رهبر حسين ابي وهبانيوان دائم سروك ورهبر شهيد بن بلاوي ام صلاة وسلام لخدای تعالى لشهيدة تبع لكن بخصوص افتح مها لغازي وان زاروك بيچكا بگرن حد بيرك ظلام يختيار فرق ناكه بومب يهودية قتين شهيد كرن وقت ميرا ومي خاصة قلي مسلمانا ام صلاة وسلام خدای تعالى نوان دكن ام جهاد وان تبريد دكن صلاة وسلام لحماس به لالقاسم به لانصار الله به لحزب الله به وان شهيدك مبارك شهادتك مبارك به وشهادت وان مجاهد قلبندي شهادتنا وچون چكاننا لقاشي اسرائيل امريكا المان وفرانسز ودولة اوروبائي كفر بنا يك پرچل قاچوان چون چكاننا باو خواتا خيهندك او جهاد مبارك دكن صلاة والسلام امشبر رز دكن حتاني غازة جهاد مبارك به شهادة مبارك به اي قال لي غازة او شيري وان ليدري وان قا نزيك ده شهيد بو شهيد اسماعيل حنية بش ان شاء الله تعالى اي شهيد صلاح الدين ابي 23 سال بري وكا ايرو كافر تشاوا تينا سر مسلمانا روجني زور بو روجني گران بون پل شهادت بلد بو و روجه هجرتا بون روجه تنگایا بون اما و هوالی خواه دعوة اسلام بر ندا و او تنگی و تعالیا و زوریات جی و مجادله و جهاد خود دوام کرد بروجه کی وهاده چوان کافری رو ایشی سر مسلمانات کن ایشی وجه کرن وان تیم بدست خون بدب خون و شهید کرن شهادتا و مبارک به امزانن سروک و ریزانی وکاوه حسرتا و دلی مده شهادتا و گلکی دلی مئشان دنیا المبهی تاریک فقط امزانن خدای تعالی مقام ان مزن هری مزن داون
لورا شهادت قزنج کرنه مزگینیه غرانتی و بلغار جنته بلیتا جنته گلی مسلمانا ام لور ام نگارن وصف شهید آبدن بلکی بحث کرنه وان ام پی بخواه گوتن خواه خوش دکن شو چرم نگارن بحثا شهادت و شهید آبدن گلی مسلمانا پی من ناقصن ام نخاشي وان فديكارن عملي اخوة شكرين اخوة اف مجادلة ما يقى ام سسبنا ام شواني وبلجي فديدكن يك شيء اول ايدشي زمان كاغد وقلم بلكي تيري ناكي ام واسبي وان بغن لولا خداي تعالى دي كتابة خدا دي قرآن الكريم دي كتابة بريويدة واسبي الشهيدة دانه دبي پیغمبریه ده مقام هری بلند شهادت شهیدیه گلی مسلمانان لورا پیغمبر تفا قصنه شهید ببند پیغمبر امی علیه الصلاة والسلام جی دبی از دخوازم دریا خدا ده شهید ببند ساق ببند جار ده شهید ببند ساق ببند و جار ده شهید ببند سه جرا لبي هذا بيجي مسلمانا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی بجنت ده قاندیل خویاد بن عزمانا دبی هر کس تبا پیغمبر قبطا دکن او چنه او رونایا او parlaklığa çiye dibin kuanı kandilana makam-ı şehid adı. Dibin tava peygambera bile gıpta dikin bu an makama geliyor Müslümana. Levla da Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi, Sura Bakara ayet nasıl 56 dibi او کسی که دریا خدای تعالی تیل کشتن شمار نبش مری او ساغن لورا و نزانا جاءت على عمران سورسی دبیش آیت معالن دبی وان کسی که دریا خدای تعالی تیل کشتن شوانار نبش مری او ساغن اوش لطف و کرم خدای تعالی ره تیل رزقدان شی طرف خدا تعالی ده خوشی و حضور و بختیاری کی داره و دخوازن مزگینی کی بدن و نترسن ترستن نه ازیتن نه تشتی که وجه بترسن تنه ول لپیمه وجه شهید تو قدر قیمتا و خینا شهیدان و درنجاوان لباته وحتى تقبل بك راضي به صلاة السلام تابع الحبيب حضرت محمد عليه الصلاة والسلام والآل وأصحابه اللهم شهيد رياته عزيز دوست قنجتنا تبوان دين دوزا خيا حق قوي كريه مشان ديه اولناك عالم بلا و رشان ديه Bu anda insan hüşyar kırına, hidayet İslami kırına. Ey Hudaya Rabbi Arş-ı Azim, bisal vegara şehadet-a rezan-ı mesulhaddin, meberi Hudayete o desti hoş tarafa kiriyen. Em şahidin, o carek edin liseri şehadet-i dinigo, şehit Sulhaddin, şehit Rahman Hüseyin abi, şehit Abdülvahab Hoca, شهيد خطيب وحمي شهيدين جماعة رياته دوست تبون درد كاريوان دوزا تبون عمره إمكان الخير دبر دعوته مقدس تخشكرن للدنيا والآخرة لوان لطف وقنجي وكرمي بكم آمين